بوو بێ ئەسەر. لە ساڵی 1955 لە گوندی خۆزەبەریا دێر کارچیایە مازی لەدایک بووە. قۆناغی سەرەتای خوێندنی لە قەسرا قەنجۆ تەواو کردووە. پاشان لە ماردین قۆناغی ناوەندی و ئامادەیی تەواو دەکات. لە ساڵی 1970 تێکەڵاوی سیاسەت دەبێت. لە ساڵی 1975 لا زانکۆی ئەنکارا دەست بە خوێندنی باڵا دەکات. هەر لە ساڵی هەفتاکاندا دەبێ بە ئەندامی پارتی دیموکراتی کوردستانی تورکیا و پاشان گەنجەکانی ناو ئەو پارتە ڕێکخراوی کوک دادەمەزرێنن کە ڕێکخراوێکی چەپ و سۆسیالیست بووە. ساڵی 1970 دەگیرێ و ڕاپێچی زیندانی دیاربەکر دەکرێ و ڕوبەڕووی هەموو جۆرە ئەشکەنجەیەک دەکرێتەوە. ماوەی 3 ساڵ لە زینداندا دەبێ. لە ساڵی 1983 لە وڵاتی سوێد دەبێتە پەنابەر و لە فێدراسیۆنی کۆمەڵە کوردستانیەکان و بەتایبەتیش لە گۆڤاری بەربانگدا کار دەکات. خاوەنی چەند کتێبێکە. لە نەویاندا گاردیان کە باسی زیندانی دیاربەکر و دڕندەی زیندانوانەکان دەکات. ئەو کتێبە وەرگێڕدراوەتە سەر چەندین زمان: یۆنانی، سوێدی و ئینگلیزی و تورکی. ئێستا خانەنشینە و لە وڵاتی سوێد دەژی. لەم بەرنامەیەدا ژیانی سیاسی و ئەشکەنجەکانی نێو زیندانی دیاربەکر دەگێڕێتەوە و شایەتی لەسەر دڕندەی دەوڵەتی داگیرکەر دەدات. بینەران و بیسەرانی ڕوودا و سڵاوتان لێبێت، خۆشحاڵین لە بەرنمەیەکی دیکەی پەنجەمۆ لەگەڵێەوەی خۆشەویست داین. لە بەرنمەیەم جارەدا میوانداری کاک بوو بێ ئەسەرمان کردووە کە یەکێکە لە کەسایەتە دیارەکان و هەروەها نووسەرێکی ناودارە بە تایبەتی لە ساڵی 80 تا کۆتایی 83 یەکێک بۆ لەو زیندانیانەی کە لە دیاربەکر لە زیندانی دیاربەکر بەرخۆدانێکی باشی کردووە و ئەمڕۆ ئێمە چەند لاپەڕەیەک لە ژیانی هەڵەینەوە و شایەتی لەسەر ئەو ڕووداوانە دەدات کە خۆی تێیدا بەشدار بووە. دیارە لێرەوە سوپاسی کتێبخانەی کوردیەکەم لە ستۆکۆڵم کە ئەم بەرنامەی لێ تۆمارەکەین. مامۆستا بەخێر بێ بۆ بەرنامەی پەنجەمۆل. gelek spas malava ve spas bu cenabete و spas burada tevek و برنامه gal gelm çelikin. زۆر سپاس مامۆستا. ئەگەر ئەم لە سەرەتای زارۆکایەتی قسە بکەین، تۆ بۆ خۆ لە دامێنی چیایە مازن لەدایک بووی؟ بله ez derika çayı mazi günde Gozberiye sal 1955 dayık bum و من دبستان سرطایی شبر گنده متن هبو القصر قنجو هبو ام بیا دچنو داره من او لمردینه وانیه المردین yani گریدای مردینه گریدای مردین ملوی درجی که دبستان سرطایی قدان پشتره orta و لیسه‌جی مل باجاری مردین قداند. بله ما مساو چیای مازی او پر بنا او دنگه یعنی او لچی هاتیه ناوی yani derika çay mazi gelek yerdi vejin kuşber çay ویدر نوچه دی او چاجی بهتر مازی له شینتن بله هند بهش ورتن و دیرک به اصل خبری پرانیا کسنگ و خاچ پرست ام بیجن مجموعه گوتن فله بله او تدبون لپشتی دمک تعداد و زورداری لونات همین رویان چون استانبول yani navi از باش لحنا که دبیش دیریتی yani دیرکش دیریتی هناك دبيش دريكي او يعني دارينك بدريكي بله وداري مازي يعني ديرك د نواچاكي پر اسيديه وبيت داري مازين بله ما مساهون او منطقي و بتايبتي او يعني لصالح شستوانا او مساله عشيره و تشتيواها بهون مالبات عشير يا عشير مالباتي وتنا نها هگرم بنرن کردستان yani dema ağati feodali zandviş dema ağati hatta her ser himen aşireti mezin buyu o de am bejin her gündeki an çend gün geride aşireteki aşireki o bir havi Kürdistan hatta rojeyati o hiç aşireti heye jiber am mudde dema beri herin günde gozberiye me ardak yani babimin ard muhtaki belada karın ماجي عردك الغوزبرية قلت أمشي الودري نزيكي قصر قنجوية قصر قنجو قندي مالا عبد الرحيم يانجي أحمد ترك وانا وقريد دبستان جي الودري التنهي أو دار دور حموم دشين الودري مع دبستان دخون عشيرة وانا هي عشيرة عباسية هي عشيرة أنا قرأ عشيرة أنا ديرك يجيبها وسربي أساسي
ژیان خۆ عاشرەتی هیچی کار گەلێک جیها بەردەوام بەڵێ مامۆستا مەسلەی زمان و فەرهەنگی کوردی چاوا بۆ وەخت نهاشی هەر زمانی کوردی قەدەغەیە ینی هون لە ماڵباتی خۆ لە ناو گوندا بە چ زمان دەپەیوین نها gelek spas pirsek gelek giringe. Ji ber ku em tim dibêjin ziman hebûne. Heger zimanê milletekî têk çû ew wek millet namîne. Mînaka wê em li Kurdistanê birin. Asûrî Suryanî pir hebûn. û wextê xwe de împaratoriyê mezin bûn jî. Li îro dinêrin nemayî çima ji ber ku zimanê wan em. Ê me Kurda heta nahebûna me ku me xwe parastî wek milletekî Kurd ji ber ziman bû. Ziman daha da qise kirin. Di malê de şerm bû ku hinek bi Tirkî qise bikin. Me mekteb dixwin wextê em diçûn dihatî cana me hene dikir Kurdî qise dikir dayîk me bavê me digot ku rava çi ziman e. Ji ber lê niha heger em wê demê û wê demê bidin berhev bawer bike guherandinek wiha mezin çêbûye ji ber ku dagirkerên Tirka her wext li Bakurê Kurdistanê û em ji ber ku mijara me ew ez behsa başûr û rojhilat rojava nakim yani ji ber ku hema wek hebe yani zêde ferqê mezin tune ye lê dagirkerên Kurda rojeka Kurdistan dagir kirin û heta rojêro armanca wan ew bû ku Kurda asîmle bike yani zimanê wan ji devê wan derxe û zimanê xwe têxi devê wan dew Kurd nemîne. Bale kewate ew dem yanî zimanî Kurdî yanî dihata axaftin. Ew dem li her derê şerm bû ku meriv Tirkî qise bike. Yani heger de cana yani xwendevan malî wan li derek din me bêjeyek bi Tirkî digot gelek şerm bû. Li dêrika çiyayê mazî bi xwe ku Tirkî tune bû tenê li mehkema li ba polîs li ba askerî Tirkî hebû. Ew jî cana geleka bi Tirkî nizanî bû mirovekî din ku Tirkî zanî bû dihat alîkarî digirjere. Lê îro heger em pê ser wî îro xeterek pir mezin heye. Bale. Mamosta ew eger ew pirsyareşî bikim. Meseley radyoyê Yerîvan û radyoyê Kurdî li Bexda wane karîgerî wê hebû yanî xelek guhdarî wa dikir dibêjin ew îş harîkar bûn bo wî zimanî Kurdî bête parastin. Heger em bi rastî bêjin radyo Yerîvanê a beşa Kurdî bi rastî jî ka rolekê gelek mezin li dîroka ez bakî di nizanim li dîroka Bakurê Kurdistanê lîstiye. Mesela el gund bû radyo jî nuh deketî bû yekî yani em ê bêjin rewşa wî aborîşa hemiya gundê baştir bû radyo hanî bû. Çi wexta dema digot dengê Kurdî dest bi weşanê dikirin li ser xanî dengê wê hemû berdide hemû gund guhdarê dikirin. û gundî bi wê gotinên wan bi wan stranên ku di radyo digotin bêtir xwe Kurd hîs dikirin û her kes dî tê baş tê bîne li gund dema radyoyê di saeta wê dat herkes tov dibû digot me îro wê guhdarî bikin. Bale. Mamosta salî 1965 Partî Demokratî Kurdistanî Tirkiye dête damezrandin. Dizanim to kat yani ew qatemenî te zor nebûye belam karîgerî wî çawa bû ew dem yanî eger li bîrî te bê. Niha heger em vê jî ka rastiyel qelemê xin wekî cenabê we û temaşevan jî baş dizanin ku li her şeperçeyê Kurdistanê û taybetî li Bakur piştî sala 1938 qetîama Dêrsimê ya te serî hildana Dêrsimê piştî têk çû li Bakurê Kurdistanê bêdengiyekî pir mezin dest pê kir. Vê dengî vê bêdengiyê li perçe dî jî wiha bû ji ber ku piştî şoreş têk çûn malwêranî û qirkirin û kuştin û sirginkirin û xanî hilweşandin û yanê wehşetek wiha hanîn serên Kurda ku nayê gotin bi hey hewar yanî. Pir wîrî Kurd hema bêdeng bû ji tirs û hova. Lê vê tirsê bi guleya ewil ya şoreşa îlonê 1961 ew tirs ew xof ji nava Kurda rakir û piştî şoreşê dest pê kir êdî Kurd xwehay bûn ku henin. Yani karîgerî şorşî Eylûl hebû li ser ew tesîr kir ku sala 1965 êdî hêdî yani piştî şoreşê û êdî Kurdên em ê bêjin ji mezin hem têgihiştî bîlewir fehm kirin ku Kurd nemiririn Kurd zindînin wa şoreşê dest pê kiriye loma wan jî ka
Partiya Demokrata Kurdistana Türkiye navê wiha bû sala 1956 çêkirin da ku Kurdê Bakurê Kurdistanê bi rêxistinî bikin û ev rêxistinî yek alîkariya Başûrê Kurdistanê bikin di do haziriya xwe û şoreşekê bikin. Bi vê armancê hat damezrandin. بەڵێ ساڵی هەفتەی مامۆسا ئەو کودەتا چێ دەبێ هەفتەیەک وانە کودەتایەک چێ دەبێ لە تورکیا Di heftê û siyad derbeçî هەفتا سێ ez qasî têbîla min û heştê بەڵێ derbeçî bû. بەڵێ ئەو کاریگەریوی خراپە بوو لەسەر ڕەوشی کوردایە چاوا بوو بە تایبەتی ئەوی ساڵی هەفتێ Niha yani em ê bêjin nû çaxê tevgera Kurdistan بەڵێ bêtirî yani bi rêveberiya Partiya Demokrata Kurdistana Türkiye lê pir bi dizî dihatiye rêvebirin ku şiklê xebatê wê jî hicre bû yani sê heb herî pir pênc heb me xebat tevr dikirin yani piştî ez bûm endamê pêvên ev bû têbîla min zêde wê demê salê heftê de yani ji rêxistinî bêtir xortên Kurdan ku li Ankarê li İstanbul û bajarê mezînî Tirkiye dixwendin bi xwe hesiyan ku Kurdin û mafê wan tê xwarin ev jî bi rêya wê demê em kanî bêjî ku serasera cîhanê fikra an jî îdeolojiya sosyalîzmê li nava gelan di. مامۆستا گەر باسی پارتی کرێکارانی تورکیا بکەین یا حیزبی کۆمۆنیستی تورکیا ئەو کاری ینی گەلک ئەندامی کورد بوون ینی خەڵکی ناسکریش بوون ئەو چ کاریگەری هەبوو ئەو احتراف دەکرد ینی کە بە مەسەلەی کورد و کوردستانەوە تشتا Niha ez vê bi qasî têbîla min gora temenê xwe ez dibêjim û li gora me tevgerên Kurdî damezrandin yek çepê Türka jî mesela Kurd qebûl nedikirin wa Kurdistan qebûl nedikirin û em biranin em ê pevr tekuşîna sosyalîzmê bidin dema ku sosyalîzm hat Türkiye şo mesela Kurdî xeber otomatîkmen hal dibin. Ew fikra sosyalîzm tişkî wiha xist nava milletan an bizanetî hat kirin ku her tiş girêdayî sosyalîzmê hema hat em ê mesela Kurda hal dibe. Di vir de lîstikek hebû yani çepên Türka sedî nod û nehêwan hemû kemalîst bûn. Kemalîzm jî em baş dizanin ku li ser qirkirina milletê hatiye damezrandin û taybetî jî ka kemalîzm ew fikr û îdeolojî ku ne li tenê li Tirkiye li cîhanê Kurd nemînin. Ji bo vê jî van kemalîstên yani çepê Türk ku kemalîst bûn bi vê rêya sosyalîzmê em şiyar bûn rast ez vê înkar nakim fêda wê gelekê bû lê me pir terajî jî dît çi bû hemû tiştê me girdayî sosyalîzmê hema me digot sosyalîzm û xelas lê sosyalîzmê rê li me girt ku em ji gelek hêjayên xwe ji gelek rêberên xwe ji gelek serokê xwe bihaydar bûn. Mesela dikanin bêjim salê 65 û heta yani dema xwe ez bêjim heta heftê pênc wan şoreşa Kurda li Başûrê Kurdistanê bi rêveberiya Partiya Demokrata Kurdistan û serokê Nemir Mesûd Mustafa Barzanî dihat kirin. Bawer bike em bi vê demî bi vê rêya bi vê fikr û îdeolojiya sosyalîzmê ez xwe nehesibînin yani em xwe wek Partiya Demokrata Kurdistan nehesibînin êdin kesî Barzanî nas dikirin li ber guhê nebû. Yani 205 kilometre tune bû. Lê wê çayê xortê me kî nas dikirin? Hoşimî nas dikirin, Lenîn nas dikirin, Stalîn nas dikirin, baş nas dikirin. Lê me serokê xwe Barzanî nas nekir, me Qazî Mihemed nas nedikir, me Şex Saîd û tevgera wî nas nedikir, tevgera Dêrsimê me nizanî bû hemû tişt bi zanetî ji terefên kemalîstin Türk bû digotin em çepin wekî derziyek jarê dixwest li Kurdaxin da ku li ser koka xwe mezin nebin da ku hêjayê xwe nizanibin milletek dema hêjayê xwe dîroka xwe nizanibe helbet rabûna wî tevgerê wî jî de wê gelek şaşî hebe. Ew dem bi rêya sosyalîzmê ku nava dünya û me jî digeş bû gelek warên zerar jî dan me. باشە مامۆستا هۆن ساڵی 1975 ئەبن بە ئەندامی کەدەپەی باکوور پارتی دیموکراتی کوردستانی تورکیا ڕەوشی سیاسی ئەو کات و بە تایبەتیش پارتی دیموکراتی کوردستان چونکە تەنێ پارتی دیموکراتی کوردستان نەبوون تەفگەری تریش هەبوون کێ بوون ئەو تەفگەری تر
نها پارتی دموکرات کردستان ترکیه وقت ناوی برای دویجیم بله. آن ناویجیم در سال 1965 وقت میگویی شورش بارزانی نمر قوت گرد و پارتی هات دامزراندن ل او پارتی اندام ام حمول سر ریبازا بارزانی بون سال 75 از بوم اندام پارتی دموکرات کردستان ترکیه بله حتی و دمیجی که دان یکم تبگرا که نهینی آنجی به دزیل باکور کردستانی پارتی دموکرات کردستانی بود. پیشی وقت میگه تفکر نوا شورشین کرداد نوا خندوان وانده گشت بود سالاوی نبینم داده کو ذكر يعني ابراهيم مزن بس هو سر دقته بون دقته لا بري ددكوبو دور كرن ددقاده اها يعني امي بيجن ددقاده امي بيجن بنمالي ددكوبو يعني في اوي مزن بون لي بري ددكوبو Parti Demokrat bu pişti de koçi bu pişti ki tevgaram bejin sosyalizmi li Türkiye u nabı Kurdad gelle geç bu pişti me münakaşa kirdi ve em partiye xop seri xo çekin yani ili em Kurd bu xa u ev münakaşa dur durej nabı me çepe Türkiye de dest pekir wan kabul ne dikir digo namı peverabin yani per ısrar dikir per digo namı peverabin u sosyalizm her şey hal dikir le pişti Kurd horten Kurda demame de em fer bu ku دبي ام جدا رخصني خودينن او جدا رخصني خودينن بروبلما ما بروبلما نتبعيه بروبلما ما صنفيه دولت وان هي اما دولتنا هي شباب ما امشي بس ما مثلا امان جيو چه بو يا هون دخواستن مثلا اوتونومي بدز بخان دخواستن كردستان کی سر بخویا چا سال 1970 پیش دما پارتی دموکرات ترکیه hat avakirin armaç otonomi bu. Yani vaki şiberku imkanın bejin evji berdawam ya Parti Demokrat Kurdistan başır bu. Yani hamut işleme, işleme, yani emjil serveri bazı mekardık le otonomi de hatık basın. Peki tevgarin şorajgari xort bil Bakur Kurdistan'ı ili gelek reksina jibona serxabuna Kurdistan'ı dugot yani tekoşin bakın otonomi federasyonu tişteki روايج بو كردات دفع ام سرخوبنا خو پیش بن پیش دیوی ام تفگرن خورد بون ام خورد جی که نوا پارتی دموکرات کردستان هنک گلش بون هنک زیاده بون ما داخواز جی پارتی کر کو ایدی ام نه اوتونومی ام جی که سرخوبونی بخوازه ما مستو سالی 75 هم دبیت اندامی کد پی باکور و همیش لا زانکوی انکارا قبول کرد لە زانکۆ ڕەوشی زانکۆ چاوا بوو ئەو کوردێن کە لە هەموو کوردستان مەسەلەن لە زانکۆ دەخۆندن یعنی هون بە هەڤڕا کار دەکرد یعنی مەسەلەی کوردی لە ناو زانکۆ و یونیڤەرسیتەی تورکیا بەحەز دەکرا ڕێخستنیوە هەبوو جگە یعنی وەکی قوتابی وەکو خوێندەوان نها سال 1975 بۆ من دوو کێفخۆشی گەلێک مەزن هەبوو یەک ئەس بووم ئەندامی پارتی دموکرات کوردستان بەڵێ وددو من زانكو انجي يونيفرسيتي تركيا قازنش كل انقره هر دوجي كبو هم كيف وشي وهم سربلندي بو لوي دمي خبات زانكو تركيا ده تكرن ام بيجن فاشيست او سوسياليست يعني معناه دغ ديمقراطي سوسياليست يعني فاشيست ماجي بحث ذكر او اندام بارتيا نجات برس من مهد تبو انا جهن مهد هي خورتا الانورسيتا شردكن كود مسا كيكر يعني دخلت دو اب مسا انورسيتا تيك مسا فاشيستا وحميل غورا بيريال وكريال ما بيكرن مثلا ام لانقره مسا ودم غورا ودم مسا شورشغرا دبو وما قال غورا شربوان كركو ام حمو فاشيستان انجي غاندجت برستان جي انورسيتي بافيجن لي اف خبات ما نسنا في كردستان بو سرنابي كو يكيديا خورتين شورشگر و سوسیالیست بون وکی میگوید که پشتی سال 1975 پشتی تکوشین باشاتن کردن که ام جدا بزین یعنی وقت کرد بن سری خوابن او مناقشه نظام او چپ ترکات گلک دوم کرد خبات یمه üniversite شر و پفشون همون ملگل هد yani insanın demokrat و سوسیالیست بون یک انسان فاشیست بون یک که او üniversite و مساکی کرد بله ما مستو هاوکات ئەندامی یاخود سەرۆکی دوو ڕێکخراو بووی ڕێکخراوی فەرهەنگی کللتوری ئەو سەر بە پارتی بوون یا کاری وە چاوا بوو ینی نها ئەز وێژی بێژم
وەک پارتی دەموکراتە کوردستانە باکوورە کوردستانی نەڕین و هەلوەست وێ دەبێ خواستن ئەوتۆنۆمی بوو لێ پشتی ئەم خۆرتەنەک ئێریمە هەم ئەم بێژن مازی جیهانی هەنێک بیر و وەردەگرت و مەکیتا پرد و خواندن و نزانم مە مناقەشە پرد نافە کرد و ئەم تێگەیشتن ئۆتۆنۆمی نەچارەسەریە مە داخواز هێدی داخوازی خۆ گەشت دەکرد ناوا پارتێژی کرد و ئەم کوردستانێکی سەربخوا بخوازم ناوا پارتی دەبا مناقەشە مەگەڵێکی بوو حتا ساڵە 1970 کۆنگرا پارتی هات چێکردن دە کۆنگرەژی ئەم مناقەشە هەبوو ji ber ku êdî me hinek xort em cuda derketin yanî daxwazê me zêdetir Kurdistanek serxwe bû daxwazê birayê me êş me meserendamê part êwan jî otonomî bû li vir de hinek nakokî çêbû di kongra sala 1970 ew kesên ku daxwazê wan Kurdistanek serxwe de yek komîtê de cîgirtin yani hem her kesekî cîgirtin ew kes gir lê wir de me xwest em bi rêyekê din ki xwe bikarin bigin xortan ciwanan me navekê din xwest li xwekê û bi vî navê em têkevin nava xelkê da ku navê Partî Demokrata Kurdistanê nehênî bî min ji ber partiyek nehênî bû navê wê dernekeve wê demê me navê rizgarî xwazên Netewayê Kurdistan yani navê ku hatî naskirin Qûqim dibêjin bi Tirkî Kurdistan Ulusal Kurdîçûlarê bû li xwe kiribû û me xwest bi vî navî li nava xorta de vekin bi vê jî me dest bi xebatên û çalakiyên demokratîk kulturkê pir Bakurê Kurdistanê Bez mamosa ew cudabûn nebû li Partî Demokratîk Kurdistan yani gelek yani bes wan rêgê xwe yani cuda kir na اساسê xwe de di kongra hefta jî ket em pewer bûn yani cudabûn tune bû lê me digot em beşekî ciwanan xorta niye Partî Demokratîk Kurdistanê navê me Beza rêberiya kevin yani hûn qebûl dikirt na me her qebûl kiriye û mesela ev sala 1970 bû me endamê Partî Demokrata Kurdistan li ser rêbaza Barzanî min basî hefta xew dikim ew kongre li Diyarbekir hate derxistin kongre ne li Diyarbekir bû li devera Şirnexê Cizîrê wan pêkat be ez ne beşdarî kongre jî nebûm lê xebata ji bo kongre min xwecîka gelekî kiriye lê ez ne nûner bûm neçûm kongre jî lê hevala çêkirin û dûr di pevre çê yani komîtek hevbeş deket lê ew komîte hevbeştê ew kesên ku daxwaza Kurdistanekî serbixwe dikirin derketin û me pevre kar kirin me belavû bela dike peveke kûk yani ne em serxwe bûn hinek werxwest fehm bikin na em pevre bûn ev cudabûn çi wextî çêbû sala 1981 piştî darba askerî ku çêbû birayê me reviyan çûn Sûrî li Sûrî sala 1901 di konferans çêkirin ez ê şagir zindanê de bû di konferansê de êdî neşevdî cudabûn yani heta 1981 mesela kûk û perdeke şevdî cuda tişkîvatçine me pevre kar dikir tenê daxwaza di cuda Belam zêde navê kûk dête ji ber ku zêde me navê kûk bikartanî ku em bêtir navê partiyê veşerin ji ber navekî gelekî pîrozî û em wê yani imkanê ku bidin dagirkerin nedin destê xelkê me gohê êgê bêgirtin ji ka navê kûk bêngirtin partî tê veşartin îspata veya piştî darba askerî çêbû 1980 de mesela ew îdaname dibe tiştekî te dî sûcê me lê dikin ji mer hat me xwend em gişkiniyan tu nabê me di nerê em dikenin ji ber ku çi mam kiniyan yani ew tiştê me heyal dikin me digu na hevalê me rêber gelek hatin girtin lê kes nahat girtin yani kes vê nizane ji ber ku ev navê navê Rizgarî Xwazê Netewayên Kurdistan yani xûk me bikaranî me partiya xwe veşart me endamê partiya xwe çalak û xebatkar derneket me têkiliyê xwe kulgel Partî Demokrata Kurdistanê Başûrê me neda dest zor baş e mamosa me wçanek bideyîn pişûyek bideyîn û piştî em dom dikin belê دووبارە سڵاو بە ڕێزان درێژە بە پەنجەمۆرە دەین لەگەڵ کاگ بووە بێ ئەسەر مامۆستا ئەگەر ئەو پرسیارە بکەم ئێوە خوێندەوان بوون و هەمیش لە پارتی کار دەکەن هیچ ئۆرگان ینی گۆڤار و ڕۆژنامەی وە هەبوو تەخمین دەکەم گۆڤارێک بە ناوی خەبات دەردەکرد ئەو چاوە دەرکرد ینی بۆچی ناوی خەبات بوو هەون دەخواستن هەر وەکی پارتی دیموکراتی کوردستانی باشوور بمەشن
Yani eğer em ve lekalem yakın yani Parti Demokrat Kurdistan em vejinde Makazi Muhammed Wan de hati çekirin o aynı parti hem li başur be serokatiya Nemir Barzani bu و her vahal roşalat roj ava ul Bakı Kurdistan ji aynı nabuş ber em gireday yani duvari netevayı dem gireday hevdi bun li herkese gil her perçaki karı xwe em bejin li gora şert û şurûtê xwe dikirin me jî wê demê xebat ji bo rizgeriya Kurdistanê ku li başûrê Kurdistanê jî derdiket me bi aynî navî lê bi awakî gelekî dizî me çap dikir het me bêtir gelek nivîsê me bêtir jê xebata em ji kovala xebatiya başûrê Kurdistanê me tanî tercüme dikir ji ber ku êvan herfa bi erebî bû heta carekî hevalekî xwetîgê xebat ji Kurdistana başûranê henî bo me di rê polîs ew girtin derxistin nerî erebî polîs maçekî li Enya xwe xist ji wî biraderî gotu dejmê ji wana gelek pîroz e xweşik bi Parîsê هو زاني بقرآن وەرە فام دەکەن ji ber wê çaxê teknîke bû yani ihtimalek mezin ew polîs Müslüman bû jî digo Qur'an divê meretedî maçekî li Enya xwe xweşik bi Parîsê yani me kovara xebatî bûna Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê derdixist û nivîsê wê jî yani بس زماني ويتشي بو بتركي بو يا كردي بو nam Kurdî bû بكردي bi ده Kurdî bû lê me gelek tiştê wê ji bo xortê me jî fam bikin me dikir Tirkiyê بله nivîsê xebatî bo Rizgariya Kurdistanê sala 75 heta sat min girtî jî min di nivîsand بله çap dikir û bela dikir yani ما مساعد بله em min tiştek ji bîra kir te Bale. pirsî bû tu yani wek berpirsê komela bû min got yani dema me êdî komela vekirim neketin wê derê ji ber wê ez sekreterê du komela bûm yani ne serokê wan bûm بله ji ber ku min got piştî me dest bi xebata piştî heftê heft piştî kongrê me dest xebatayê demokratîk kirin me xweş em komela vekin û bi rêya van komelana însanê xwe top bikin me gelek jî fêle jî dîtin me du komela vekirin du komelê me bûn ez sekreterê her da bûm yani ji ber wê ji bo şaşî nêfam kirin ez serokê komîta Partî Demokratîk Kurdistan ya Diyarbekir bûm بله بس ما مساوکە دێون دەبێژی پارتیەکی خورد بوون و خەڵک زۆر لە دەوریوە هەبوو بەڵام کاک مەهدیزاناوە کەوتنە هەڵبژاردن ساڵی ه دەگەر شاژ نەبم ئەو توانی بوو شارەداری دیاربەکر بەدەست بخە چما هون وەکو پارتی نکاری بوو خەڵک ینی بەرەندامیوە هەبن بۆ ئەوەی ینی دەسەڵات بگرنە دەست niha divirdê me tiştek fam kir yani dema Kurdek xwekî namzet rê bide û ew Kurd însankî welat parêz be yani baweriya me ew bû ku divê em piştgiriya wî bikin hewce nake em li hember wî yekê din derxin yani Mehdî zana jî yani piştî êdî salî em dibêjin heftê pênc heftê şîş heftê heft piştî tevger li Bakurê Kurdistanê geş bûn wê demê du namzet hebûn yek ê hevalên dedexade bû yek jî Mehdî zana bû yani ew jî ka ve çağırıcı goraya azadi yani ser navi wan ser bu bu yani em wan pişgirî dikirin ve çağırı havala bir yer da ku divi em pişgiriya Mehdî zana bikin insan ki welat parêzî insan ki dürüst insan ki dikarî bu Kurda çerçeveya şaredarî de hizmetekê bike me ev bawerî kir camer jî ka gelek cara hevdîtinê me jî çêbûn me pêwîstî nedikim derxir me Mehdî zana wekî namzetê xwe zanî bû û pişgiriya wî kir û bi rastî jî ka em kanî bêjin yani belkî çîk vê lê me qûwetek gelek Kurd da û bû derket yani مامۆستا تۆ زۆر جار باسی ئەو فاشستەکان لە کوردستان خەڵکیان هەبوو یعنی کورد هەبوون کە لەگەڵ ئەو فاشستێن تورکا کار بکەن niha heger em çî bikin nanî dema dewletek tê dagirkirin zimanê wî dagir dibe adetê wî dagir dibe mejiyê wî dagir dibe yani ew însanê wî welatê hatî dagirkirin ku bi hemû hêjayê xwe jî dagir dibe divê em vê ji bîr nekin eva gelek giring e helbet demagê Tirkiye anî dagirkerên Tirka kete nava tevgeran û însan li gora xwe hilbijardin yani însanê faşîst Kurdî hebûn hîn jî henin însanê ku partiyên Tirka dikar dikirin û Kurd înkar dikirin hene hîn jî henin Ziya Göker rewşenbîrekî gelek mezin bû eşê xwe Kurd e Diyarbekirê Kurdî jî zanî bû û li çi kir
temeli Türkbuni vidani. Yani per balkeşe. Temeli Türkbuni ziya gögerdani. Kurd. باشە مامۆستا هون دەبێژن کە هون لەسەر شۆپا پارتی دیموکراتی باشوور ینی ڕۆیشتون هیچ هاوکاریەکی شۆڕشی ئەیلولتان نەکردەوە یعنی هاریکاری شۆڕشی ئەیلول هاتەکردن بە تایبەتی پارتی دیموکراتی کوردستانی تورکیا لە زمانی دکتۆر شوان و ئەوانە لە باشوور بوون هاریکاری هەبوو بۆ باش نها هەگەر ئەم بێژن تێدی وەکی مگوت یعنی ئەم گەلک ژێ خۆرد بوو پارتی ئەمە پارتیا گەلێکی نهێنی بوو هەلبەت تێکیری هەبوو یعنی ئەزێ بێژیم دو دەما ساڵ 1970 شۆڕەشتێک چوو و گەلک پێشمەرگە برین بوون مەسەلە مە وەک پارتی دموکراتیک کوردستان تورکیا بە هێزاخوا بە قووەتاخوا بە مەژیەخوا بە پەرەیەخوا بە هەموو هەبووناخوا مە پێشمێرگەین و هاتبوون بریندارکردن ئانین تورکیا برن نەخۆشخانە برن دکتۆرە کو دی شەرت و شروتین گەلک زەحمەت دەبوون یعنی ئەم کی بە هاتنەگرتن ئەمجی دیچوون لێ گۆرە باش شەرت ناش بەرکو ئەو برایمەرن ئەوژی بۆنە کوردستانی کار دەکەن ئەمژی بۆنە کوردستانی کار دەکەن و ئەم دە هەلوەستێک خۆ یەکن یانش بۆنە کوردستانێکی کار دەکەن و تێکیریە نەهێنی لەگەر هەفتو داونوسەندن هەبوون لێ ئەزانە بێژم ئەس نەبێ مستەوێ دەبم و ئەزانم کی بوو کێ دەتانی لێ نەخەبات دەکرد مامۆساگەر تشتێکی دیرۆشی هەیە مەسلەی کوشتنی دکتۆر شوانەوە تۆکو نویسکارێک وەکو کەسێک کە ئەندامی پارتیش بووی یعنی سەرکردەی پارتی ناز دەکەی ئەو بوێر چاوا چێ بوو هۆکاری ویچی بوو ئەگەر بزانین تو باوەڕ بکەیانە ئەڤ پرسە گەلک زۆرە ساڵایی دۆمینە تشتێکی زەڵ ئەگە بە کورتاسی ینی ئەوەی کە هون دەزانم ئەز نگەن ئەسکان تەنێکانم بێ بێژم بەڕاستیژی کا دکتۆر شڤانی سانکی گەلێکی ژیهاتی بوو تێگەشتی بزانە بوو و شوە ئەو بەژی پارتی بوو یان دوورە ڕیاوە جودا بوو کە کشەر کەک سعید ئەلچیژی ئینسانکی پڕ ملاهیم و زانە و تێگەشتی بوون بویە لاوان چاوە ڕوودایی چاوایی هیچ مناقەشە نەبان هەیە کەسێ بوان بوون وێ دەمێ هیچ ژیانی هەنن ئەس نکانم بەرسیفێکی بدەمش بۆچی بوو لێ دکارم بێژم دوو کەساتین گەلێکی هێژا ji بۆ هەموو کووردا زەرارێک بوو چووناوان و ji بۆ هەموو کوردستان هەرچا پرچێکگوتن فێداوان پڕە بوو و تایبەتی دکتۆر شڤان مرۆڤێکی گەلێک گەلێکی تێگەشتی و زانەژی بوو بەڵێ مامۆستا پڕ جار دەبێژن تورک یاخود تورکیە حکوومەت دەوڵات هەمیشە لەناو ئەو پارتیان سیاسیەن کووردا ینی ئاژان و کەسی خۆ دادنێ لەناو وەشە هەبوو لەناو ئەوەی کە ئێوە بزانن بن پشتی زانی بێتن کە لە دەولەتێک کۆلۆنی کەهاتی داگەرکردن تەبگەرین وڵات پارێزی گەشت ببن هەر داگرکەر دخوازن گوێ تەبگەرە تێک ببن و بچێڕی هەموو ڕیش بۆوان بکریە لێ دەما بکوشتنی و گرتنی سەر ناکەون دخوازن ڕێخستنێکی سەر نابێوان لێش بۆ خوێ بدە کارکردندا دمەزرینن و گۆر بێژی خوستن دخوازن لەناوە هەموو تەبگەر و پارتی و کۆمەلێن باشڵام هەبوو لە ناوەشە نابەمەدە تو نەبوون من قەت ساڵە هەفتێ پێنج ئەندامم حتا ڕژێژی ئەزقەت لە تشکی وا های نەبووم و منەدیتی و چ نەبوونانی بەڵێ مامۆستا پڕ ئەو ئاڵای ڕزگاری و کاوە و کۆک و ئەوانە بەرەیەک چێکردن ینی ئانیەک چێکردن لە ساڵی 1970 ئەو ئانی چما نکاری بوو بەرخۆ بدایانی چما هەڵوەشیە نها ئەو ساڵە 1970 نەوان ڕێکخستنەوەیانێ کوک مەگوتە مەدەخواست سەر ناوی وێ بکاربینیش بۆ پارتی باشە و ئەوژی مەفێداوێ گەلەتیانە تشکیوێ دەرنەکەتیش بەروێز بێژ کوک دەداکادە و ڕێیا ئازادی ڕێ ئازادی پەسەکە بوو بەڵێ کاوە لەگەڵ پارتیە شبان بوو بەڵێ و ئەم کوک پارتی دەموکرات کوردستانی بوون دی ساڵە هەفتێ نەهادێ عەنیەک بەڵێ دامەزارن داکو بقووەتێک مەزنتر گەشتر ئەم بکاربن بەرسیڤە داگرکەرین تورکا بدن و وڵاتێخوا ئازاد و دەموکراتی بکەن لێ مخابن پشتی داوا لەشکەری هات پێ بە
نابه به ترکی ulusal demokratik güç birliği bu. بەڵێ Yani sê partiya pêk yani me bêjin Kûk DDK'da û Rêya Azadî bû. Lê bi ser nekir. Çima bi ser nekir ji ber ku Türk an dagirkerên me her kuvvetek, her hêzek li ku bahata dîtin her dixwastin müdaxale bike, nav kevin, nav nekevin. Yani nekevin nav wan jî ji der bi kuvvet û hêzekê wê têk bibin. Baweriya min heger ew cephe, ew enî kanîba karê xwe berdewam bikirin rewşa Bakurê Kurdistanê wî rû neba bawekî din ba. زۆر باشە مامۆسامە پشوویەک بدەین و پشتی ئەم ئاخافتنی خۆ دڵ دەکەین. دووبارە سڵاو بە ڕێزان درێژە بە پەنجەم وەرە دەین لەگەڵ کاک بۆ بێ ئەسەر. مامۆساگەر پرسیارێک بکەم ساڵی 1970 پارتی کرێکارانی کوردستان چێ دەبێت؟ باندۆری وی چاوە بوو لەسەر تەفگەری ئازادی خوازی کورد. یعنی پڕ جارە باس دەکەن ینی ئەم دەخوێنین دەبیستین کە پەکەکە بەتەنێ لە عالیەکی بوو ئەو حیزبێنتر ئەو تەفگەرێنتریشی لە عالیەک بوون. Niha berastîjêkek kawa ava pirsek gele giringê û ev pirsek divê bê eşkerekirin, bê zeralkirin, heta niha jî nahatî eşkerekirin û zeralkirin. Wekî min got salê heftê pênc û pê ve heta sala heştê yanî berî cuntabê jî tevgera Kurdî li Bakurê Kurdistanê gelek xurt bû. Em ketin nava her derê. Mesela ji ke kewar bêjim ku salê heftê û heft heftê û heşt حتى حفتي وناجي إيدي لقندان يعني إيدي خبات أم خورتين بارتي ديمقراطية كردستان وخورتين ددقادة خورتين ريا آزادي حمو يعني بالقلب كاوا على رزقاري رزقاري يعني بربون لي أم هركس كيبوق أم بسر كبن أم بيتر قوت بن أم هركس دخابتين خلقي شار بكن بين عليخه أفخباتك قالك هجابو هل بشاشين هبو أسقط بعسوا ناكم ليه دما قدرت تشكيلي فيلاج زراري بيتر بدي بام فيدي فيجن ماشي وها قشت كرو وام بر خرد بفون حتى الجندا بري وقتك شارك الجندا دركت النافا جنديا ام نافا جندا ده بشتي شار حمود شو قراقولا تركا هبدو شكايات ذكرن هبدو نزل شو ذكرن دشون قراقول اسكر الهر دو علاج تخستي راخوا پرش هر دو علاج ذكر ودغو هر جارتن زانم ام شكواب بيزن ام ديشال وربكن يعني zulmek ki ne dedi ki wan jillik wan kurdna dikirin. Piştî tevger xweş geş bû îdî gundiya heger nava wan dişer derkete ne diçûn qereqolê. Dihatin komela. Ava gelek girîng û pir balkêş. کۆمەڵی وایە کۆمەڵی حیزبên دی. Êk nêzîkî me ve dihatin komelê me. Ê nêzîkî dedekada ve diçû komelê wan. Ê nêzîkî ala rizgerê ve diçû komelê wan. Yani her insan min got ya me jî nava xwe her tiştek beş kiribû. Lê bêhtirîn شباركو أم ريخسنا شمار ويش عقيد قوته هون ريخسنا جندين يعني أقوى بكني كشبي يعني أم جنديبون شباركو أم هذا ما قوة أما بيتر نافا جندي على بو ما بيتر جراندي زاوان سوسياليستي شون هذا مو هبو شباركو جندي حتى ما جي حناكر ما جي كشبارة تذكر دكتور هو جي كزارو كيم بوجوازينن شبارك تاخذ من قال لك وش بو إما ما تقول أم جندين يعني ما هو جندي راسي كاردكر قوت ama betir nava gündiya karkarada bu. Dela kadar herkesi betir nava hortada bu. Yani insan dahatın şer derdiket on probleme gwan hava anna kukiyak nava onda dahatın komada. Başa jagar balı. Li ev tevgera ku evi gündi ne düşün karakola. Evi şikayet abdun ne dikel karakola tirsek. Khofak khiz dili dagir kerilme. Gotin ki evi tevger hedi geçti mi? Ev dikarış desem eder ki sibi emenlik karın peşil wan bigrin. Ulgur ve armancı, ulgur ve ditini tevgerek danin. Yani nabe ve partiya karkerin Kurdistan'ı PKK bu. Ne ez dibêjim. Abdullah Öcalan bi devê xwe dibêje ku demak em hatin damezrandin, devletê em damezrandin, perê me, silahê me, çekê me, hemî devletê didame û min dûr ew xafandin. Belavûka wanî ewilî yani ne ez dibêjim. Ez tişkî nabêjim, ez li gora wan dibêjim. Belavûka ewilî gotin ku çi tevger û rêxistin û partiyê li dijî şoreşê em ê berê wan rakin. Berek çi kirin, berê bi hemû
parti rêxistin û komele Kurdar şer kirin. Ji her kesê însan kuştin. Her kesekî yani wê çaxê mehêlî hazirî dikir. بەڵێ Yani me xwe wekî Partî Demokrata Kurdistana Bakur anqû حازری me دەکەن hazirî بۆ dikin چی؟ ku بۆ rojkê شەڕ؟ şer bikin. بەڵێ Ji ber wê jî hem haziriyê me hebû. بەڵێ Dema Çekî- ku pekeke biryar da ku em ê şerê wan jî bikin hege em wan ji ortaya rakin êdî em dibin Hakimê Kurdistanê. بەڵێ Hevala komîtan navendî biryar girtin piştî şer deşpêkir. Biryara wan ew bû ku digotin hûn ê tu carî nebin êdîşkar. بەڵێ Tenê xwe biparêzin. ئەویش Ji وا ber pê tê دەبێژن kuştin xortin Kurd. هەرکەس وا دەبێژ ینی پاکەکەشی وا دەبێژ Yani erê hema li gora bername بەڵێ û destûrê wan divê em vê bikin. Yani wan Vallahi. got çil pêşiya tevgera Kurda ve vê wan berê bikuşin. Vallahi. Berê ava kuşin. Yani mesela aşîret aşîrka leşkerî jî nedikir. Baş nedidan Tirka. Kurd bûn. Yani o devletê xwe îdare dikir. Tu wî nikarî bi zêr nava wan kete. Lê piştî şerê wan dest pê kir mecbur ji wan kuştin yani propela fermezin derket dur jîrka çûn bûn yani binavê wan bû koricî bû parêzger. بەڵێ Yani gundiya gelek mecbur man raşin çek ji bo gundî wan valene bû parêzger. Te serî pirse kir yani ha îro em binerin ew kesê gam dibê parêzger û dijminê Kurdin ew Kurdî qise dikin li ew kesê divê em Kurd û Kurdistan dixwazin ne ew ne zarokan bi Kurdî nizanin. Yani divê em banaş bîra nekin. Heger tu dixwazî şoreşekê bike divê tu ber însanê xwe nekuşî. Tu şoreş li hemberî dagirkira dedin. بەس Divê tu li hemberî wan be. بەڵێ ڕاستە مامۆستا بەڵام تەوگەری وەیشی ینی ئەو تەوگەری نو کە هۆن خۆرت بوون ینی ئەویش چەکی وە هەبوو هۆنیشی زێدە لە کادر و ئەندامێن پەکەکە کوشتنە یعنی وەک دەبێژن زێدەی 200 کەس هاتوو نەکوشتن خۆ زێدەی وا کە هاتوو نەکوشتن پەکەکە بوونە ینی چما هۆن وا تۆمەربار دەکەن بەڵام شاشەتی خۆ نابینن Niha yani mugot ya meseleci got desturu bername çi be ew. Pekeke hemû rêxistinin an ji rêxirabên li Bakirê Kurdistan însan kuştin. بەڵێ Eva yek. Di do gotin em wan jî bikuşin em ê êdî serkevin kes nikarin bu karşî me bibe. Em çi bibêjin wê wek me bibe. Em wek Partî Demokrata Kurdistanê jî wekî min got yani me em duwarê xorta de demokratîkî me qûq bikaranî lê me bingehê de xebat dikir ku em rojkê şoreşa xwe jî bikin. بەڵێ Yani ji ber vê jî ka me hevalê xwe çekdar dikirin. Yani evanet tişkîbekî niha dibêjim lê me ev kara dikir. Lê karê me hemû dizî bû dernedeket ji ber ku em wek endamê Partî Demokrata Kurdistan partiyek nihînî bûn. بەڵێ Lê we xûk me nava xewt xorta dikar. مامۆستا هون چەک لەکوێ دەهانی ینی چەک لەکوێ پەیدا دەکرد Ya ez dikanim bêjim me reşk filan deryanî ji kuhan yani eva pirsekî gelek zor. Ew negire dayme bû jî lê hevalê me komîtana bendê bûn. باش Wan têkilî datanîn bil gelek devletlar têkilî wan wekî dijî bi Filîstîniyar hebûn zanin yani kesê ji Türkan nexweş bûn devletê ji Türkan jî دەبێژن ئەو زێدەی چەکی وا پارتی دناوە Ez nizanim باش ez bi xwe nikanim û nizanim bêjim yani Bela. partî dahat an şinkîdin dahatin lê hevala ev çêkiribûn ji ber haziriya me şerekî mezin hebû بەڵێ dema Yani hûn êrişî me kir بەڵێ yani hevala biryar kir hûn êriş nakin بەڵێ hûn ê xwe biparêzin. یعنی تۆ دەبێژی یەکەم تەقەکردن یاخود کوشتن لە عالی پەکەکە Peki dest peki ne yemetin? Hemû rêxistin yani em vekin dîrokê vekin. Ji rêya azadî kuştin, ji dedaqata kuştin, ji kava kuştin, ji rizgarî kuştin yani tu rêxisinek bûn pekeke ji wan însanek kuştin tu nemayî. Em mabûn. Ji ber şmer ditirçiyan digotin ev bana pir xort ji ber min got ya şmer digotin gundînin hêza me gundî bûn xort bûn ne wek مامۆستا هون ینی چەکداری وە هەبوو Yani لە ناو شار هەبوون یاخود لە دەربوون یان لە شار yani wekî min got me haziriya şer dikir. Haziriya şer. Me haziriya şer چما dikir. شار نەکرد Me hevalê xwe nava bajara jî biçek dikirin. بەڵێ û wekî dijî ka hevalên heta me yani ez wê çaxê di zindanê de bû hevala hazirî kirin ku şoreşê jî bikin çekê xwe malê xwe hemî tiştê xwe hazir kirin. بەڵێ Lê di dema min jî de em xwe hatim girtî jî wa lîsta min hatin girtin çarde devançeyî û guley û me hevalê xwe rêxistin dikir ji ber me haziriya şerrekî li hemberî dagirkira dikir. بەڵێ مامۆستا تو هون هیچ ئامار و تشت هەیە لە جەمووەکە چەند هات نەکوشتن ینی خەڵک ینی لە ناو شارە معقولە 300 کەس هات بێتە Di şerrê me pekeke de yani ez baş hejma nizanim lê ez bawerim nekê min dûsîdî bû lê nekî zêde sêsîdî dû navberet însan hatîne kuştin. Lê însanê me bûn kuştek Kurd bûn
کوردستانی بوون لەبەر دۆزە مەڵەتی خۆدات کوشتن لێش بۆ شەڕێکی یانژی بۆ بریارە کڕێش هاتن کوشتن هەلبەت ئەم نەجێخۆشیە ئەم مرۆڤ دێشینە دلێ مەرە دێشینە لێ وەرخەومی مامۆستا ئەو مەسافەی هەشتێ هیچ چالاکیێن ئەسکەریەوە بەرامبەری تورکا هاتەکردن نا تو چالاکی نە ئێمە کەسی چێ نەبوون لێ ئێمە ئەسکانم ببێژم یعنی چەند بویەرین و زلامین دەوڵەتی چەند بویەری وهات چێکرد یان ئەمە بێژن هاتم کوشتن یعنی یەکی ئەبیانە یعنی شبەرکو ئەم پر بە حازری بوون حازریە شۆڕەشێکی مەدەکرد ژی بۆ حازریە شۆڕەشێکی ژ بوو بویەرێک بچووک منەکانی هەواڵی خۆ بدانە دەست لێ چەند بویەر چی بوون یعنی هەواڵێ مە خۆرد بوون پر بوون و مە هەمی هەواڵی خۆ چەکدار دەکرد لە هەر دەرێک یعنی قاسیش مەدەهات چەند بویەر ڕوودا دیاربەکر یەک ڕوودا و چەند هەواڵێ مە خواستن یەکی فاشیست بکوژن بویەرێک دن زلامەکی سەددام هات دیاربەکر ینی پەکێکە گۆمەکری لێ هەواڵێ مەکرد بوو ناو نابیرە من باشە بەڵام چاوا بۆ سەدام چ علاقە بێ ینی هاتی بوو تورکێش بۆ چاتی بوو یەکی گەلێک مەزن بوو یان دوێ دەمێدێ ئەوی خەبەرش مەر هات بوو یان ئەو ئینسانێکی گەڵە خەتەرە ینی هەواڵە ئەوی کوشتن لێ پاکەکە دوور گوت ئەو کوشتی مە دەنگی خۆ نەکەش بەرمەنە دەخواست ئەم خۆ بدن دەست یعنی مەدەی نەکرد لێ هەواڵێ مەکرد بوون ژ بەر ئەم لە حازریەک مەزن دەبوون و ئەو شەڕی پاکێکە ئەم بێژن ئەو حازری شتێک برد داربە هات و پشتی داربێت چی بوو شوای هونجی دزانن و ئەمجی دزانن و چی هات سەرێمە زۆر باشە مامۆستا ئێمە لە ئەڵلقەی داهاتوو باسی ئەوەشکەین بزانین چی هاتە سەرەوە بە تایبەتی لە زیندانە بینەرانەوە بیسەرانی خۆشەویست بەم شێواتی نەکۆتایی بەنامەی ئەم جارەمان ئەڵلقەی ئەم جارەمان لەگەڵ مامۆستا بۆبی ئەسەر سوپاسی کتێبخانەی کوردی یەکەم کە ئەم بەرنمەیەمان لێ تۆمار کرد لێرە لە ستۆکۆڵم پێکەوە پرۆمۆی ئەڵلقەی داهاتوو دەبینین و بەخواتان ئەسپێرم لەسەر ئارەزووی هەموو ملەتی کوردە پاشتەوقع بەیانە 1970 چی بەبیرێتە دێنێ من برم ناوێ bi Türkiye قورت ئۆڵیە li Diyarbakir cê leşkeriyê îşkencî herî mezin û dihatkirin ya tê êdî her tişê veje ya em li vir te dişewtînin min got mala wa be walla ez serma mirim hema min bişewtînin çêtir e زۆر جار باسی هەواڵێن پەکەکە دەکەن بە تایبەتی مەزڵۆم دۆغان هون ئاگا ژوا هەبوو ینی دەزانی بوو کە ئەوانیش بەرخۆدانێکی مەزن دەکەن مثلا مازلوم دۆغان و چەند هەواڵ خۆشەوی دادن سەری هێلدانێک بوو بەڕاستی ئەو ئاگرێوان ئاگرێ سەرخۆبوونێ بوو شێوەی ئەشکەنجەکان زۆر سەیرن gelek ئینسان دەبێت زیندانێ de şێت بوون دین بوونێن عقلی خۆن دەکەن